Muruiri gĩtĩkio Seneta Meru Timothy Kithenji nĩ atarĩte Meru kũringira kura siasa baria bakumenya ngugi yao na mwerekera jotongeria na kurimia witi na mbere. Kithenji akiuga akagwatanira na atongeria bangi kenda kuguna Meru na njira ya kubarira ngugi ire kuonekana aria kinya menerete bunene atongeria baria baritine kagitene gaka, akiuga bathingatite thirikari utheri na kinya batikumitumira batikwithira bakimirita meia, akiuga batina uchamba bwa kurungama umene. Gakimutegio ringi na ntetweji akierere kansani mwentereche kiembo wandini ya kiberiche Timothy Kithenji musiasa kuma bore aruga thino muringi kura na batiko kunora metho akathura mutongoria roka muguna nora kareta maendeleo nikio gitumi bontu kembethe baumirite kenda gochwa ite. We are saying as a county we need to get leaders barea bakumba kuelewa structures cha kumba kuthithia policies kuthithia mantu jara chomba gutethia antu kenda into bya byumba kubatethia bya urimi na into bya meako na mantu jangi ja maingi tibwo. So kintu kiria ukona twijite as young people na tuka thingata mzee ikenda akarira gitikiria na tu twamwira twenda kai no India no shortcut ya ukinyira bo nonto batu group njana ke tutumenya shortcuts chio kinyira mantu tukabate oni karomba gitigia seneta 2027 kwa hivyo boigwa timo bo kaba timo merwe tendeke nkuruki timo aruga gitumi gia kuthingata kiama kia DCP kira gitongoretu mithikari nturia ga kaunti ya Meru winainya mutongerio kuba kuga untu winainya na untu akomeritie na ikyo batu kona tugethania mugoro twinwa no ntumiru nwe babora tutigirita ici na kenda obotonia na aria twenda na batu mithikari turi na bangi tukabathingata na bobotone barabara twite na wodi 2027 kana kaka bole bwakethira ndebe tumete ruiria akithiria timu aruga bo batigwatanira buru na atongoria bara batakureta maendeleo nturani eta ntubonde MP ba Mount Kenya abeta abera mantu borwa maendeleo jai ku borwa maendeleo jai abara umira ba matoka bauma meeting ne bagitate batu tutikwenda leaders jabau ogwe utiomba kwithira kambutiriki muntu nonto no kwenda nonto kenda onenkra maendeleo ko bati ko push muntu mwanka ukona what is right free yours nonto bwae bwakure ere oringite kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera weru weekend nyukambitaga ki Mutegi.